Da San La Arkol penlimno kan North East United ya ke Shillong Lajong haka quarter final duran kop mentaus nem arajar arponrio haka jingilikai mentakan janmit ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong kum ta ka linti jong ke Shillong Lajong klakutno haka ne ke duran kop kadba ka North East United haka semifinal kan sekun Persya ya ke Mohan Bagan haka baka Mohan Bagan klub pendimno ya ke Jamshedpur ling baka penalty shootout dak kendai la prakol kumta ka North East United kapaderu ka champion house name Arajar Busan menta sa sempat mentaus name Arajar Arpunriu kan sekun haka semifinal Persya ke Mohan Bagan watla hadu ka kelas step de ke Shillong Lajong kepala tam da ara wekol ya ka North East United Henry Tang Sustang haka kelamit badum padam penpai kala ka North East United bad kamtam lingba ka hat-trick jung ajari haka ne ke jinglekai haka quarter final menta ke janmit hapdeng ke Shillong Lajong Persya ka North East United de ka North East United ke bala yok bantep kol ningkong haka menit ke bak Hadway lingbau ajari ka Shillong Lajong kelayoban penek kajno haka menit ke bak Arpel lingbau Figo Sendai Empat ke Shillong Lajong kelayoban tamkol no haka menit ke balai Fusau lingbau Jota hadu bakut ke kelas step ke Shillong Lajong kelatam da arla wekol ya ka North East United tang ma sustang ke jinglekai haka kelamit haka menit ke pasan-pasan ke North East United kelayoban penek kajno lingbau Etin Gonzales haka menit ke pasan bepra ajari rayo bing sajikol ke bala tam sikol ya ke Shillong Lajong haka menit ke repu kendai ajari rayo sajikol kepada ertat ke hat-trick jong u ke bala tam hadu saula arkol ya ke Shillong Lajong bat kum juru haka menit ke niupu kendai ke North East United klayo sajikol lingbau Jitin kepala tam sendon hadu desan arkol ya ke Shillong Lajong kumta haka kelamit ke Shillong Lajong kam yosu watang sikol kadba haka kelamit ke North East United klayo hadu saukol kumta kutno ke lenti jong ke Shillong Lajong sya ke jing angnut banpoi syadu ke semifinal haka ba menta ke semifinal kan sadai hapdeng ke North East United Persya ya ke Mohan Bagan ti tongen sepej haka semifinal lahto kadon lat nem ya ka North East United sai senpat mentaus nem Arajar Arpunriu pakan poi sya ka final kublai sibun